سلاف ونيرن عزيز ومبخير هاتن قناة برتوك حزين واندوانن هجا في حفتي برتوكان مي يعني في حفتي امد برتوكان بيش بيري ودكن ده برتوكين هلبست يعني الشعر برتوكان مي يكمين دين وشين نویسکار رناسجیان جوشانین بلکی هاتیه چاپ کردن. رناسجیان نویسکاری هلبسکار نویسکار رو رامانگره که دیاربکر انگاجینده به. پرتغالیا دین uşin yani de hela Helbestanda yani gellik eser kefti de benim yani Helbestin pırkbaştı ve Pürtüke'de hene. Ezbek minak yani jwara bokuyunum lever. Helbest navnum lever vek minaku şano tiyatro u helbest verdi nav hevda tiştek pırkbaş nivisandiye lever amitis gutiu nefertiti hene de arası havanda çedbe lever amitis guti tereşer unzanin guti mevana de diroga kurdan akyernardan de diroga da mebahsur guti medvanan devletin kurdan de diroga yani de diroga da devleti ku avakırne navivan devlet ane amitis de beje ki ey guti ey giyan ey jvi diri ranan ey jvan levan ra baran ey çav jemen ra Kur'an ey guti ey gran Beyte ev cihan ne poxeke şin u erzan ey guti ey pakrevan ey pakrewane begor eku dil u hinave men jera koş u saray u khan soza min soze ey guti can heke be hazzaran rabin ferman heke be hazzaran bajar bibin veran heke be hamidin erdu azman hatta kun negi heje azadiye ve bidome ev destan Guti bersveditiye dibêje ku ezim guti ezim giyane cendekê ku li ser sergoyan parçekirî û bêxwedî lêyên ku cendekan bavêjin ser sergoyî bi dûrê ew bi xwe tune dibin li sergoyê dîrokî ezim guti ezim tekbîrê împeratoriya akadî ez giyanim va ez hatim ezim guti ya amitis dotmîra medî hay jê hebe azıketen ne derguşe ev bahare ev nivi guti u nivi mede mego guti med bana vek de diroka kernar da me bahs kurku Kurdan nave devleti Kurdanın yeku ava kırne vekidin disan ser navere koyda vek ser mijaran helbestin vihene ser taybet ana ser şeri Kobani Hundzanın ser balanji vek helbesti renasciyan hene vek gidinji Portukin renasciyan san hene roman be vek çirope Portukamya duyeminji بخاطر ته زمانو نویسکار فلات دلگش و شان نوباری هاتیه چاپ کردن فلات دلگش وک پروفسور دکتر عبدالله کرانن حال زانینگه هموشه ماموستیه دکم بخاطر ته زمانو جی helbestin ku بحثا yani تدا امکان بیشتر خمگینی که تدا ser sisteme ki diskine ku xudi derneketine zaman yani dibe çima kurt zamanı xudi dernekevin ser ve müjaran gellek helbestin yani başın vakta meru dukune bak meru xemgin dimine ver diciri ve çima zaman yani ber vendabune terevaji yani bir gereken vani kabul nekin uj bo vani ji zamanı xwe beparêzin ez dixwazim ji vir jî jwera bi kurtasî helbestekî bixûnim bi xatirê te zimano bi xatirê te zimanê şêrîn lorîka dayê şîreta pîrê çîroka kalê ev xatirek her û her xatirek çûna bi nehatinê bi xatirê te zimano piştî hezar salan bi xatirê te bi xatirê te mîrasa herî mezin abav û galan em hê sağ bûn te li pêş me kirin talan Liver yani xemginiyek wî dibînin ku pir mezin heye yani wek ziman ji me xatir dixwaze yan ziman ji me naxwaze em ji ziman xatir dixwazin yani wek dev ji ziman berdidin û ji bîr dikin yani wek zimanê me ber nebûnê tere dibe gerek em vanê qebûl nekin û hûn dizanin roja duşemê roja pazartesî li Diyarbekirê kampanyayek ji bo zimanê Kurdî bibe zimanê fermî û bibe zimanê perwerdehî dest pê kir kampanyayê îmzay dibin vîdeoyê de min linka wî ji parva kiriye
hûn dikarin bikevin wê linkê û imza bikin ku ji bo zimanê xwe em kudî li zimanê xwe derbikevin bila zimanê mecbîr nebe û tune nebe. Hûnerên aziz em hatin dawiya vîdyoya xwe hûn tev bimînin di xweşiyê de.